Nabi. Tapi korang tengok, Nabi tak duduk 24 hour kat masjid. Bekerja, rehat dengan isteri anak dan solatlah pada waktu malam. Dengan kelazatan dengan Allah. Sebab tu macam Kak Maya cakap, pergi umrah, pergi haji, nak ambil gambar, proceed. Sebab kita ikut peredaan zaman. Buat macam sebagai apa ni, macam Kak Maya cakap, sebagai apa? Kenangan memori. Sebagai kenangan memori. Sebab gambar-gambar ni kan, kalau ada gambar ni, kadang-kadang gambar ni main peranan. Apabila kita nak buat jahat, kita aku dah pergi umrah, ada flashback, aku dah pergi haji, takkan aku nak buat gini. Sebab tu korang tengok yang orang pakai songkok kan, diorang bawa tasbih. Kenapa? Sebab kalau orang pakai songkok, contoh kebanyakan orang dah pergi umrah pun haji kan, macam kawan-kawan Nordin maaf kata, diorang nak pergi umrah haji, balik pun tetap diorang 4D tak lari, babe. Terus terang cakap. Lepas tu main RM2, main RM4, bila korang kaya? Dosa pun sama. Sebab tu kadang-kadang diorang buat tasbih, tekan-tekan, pakai songkok. Apabila jalan dekat 4D ni semua, songkok tu sebagai peringatan aja. Boleh faham? Hiasan hiasan. Songkok ni, dia contoh aja. Sebab kata yang Syekh Afifuddin, kata yang ulama itu saya ambil Syekh Afifuddin tu, keturunan wali number 1 Syekh Abdul Qadir Jilani dengan apa ni, dengan keturunan Nabi Muhammad yang itu hari saya jumpa. Kakak tahu dia punya sarban tu dia cakap, this sarban is like our crown. Nampak? Dia jaga betul-betul, weh. Contoh, abang ni kasih korang contoh. Kadang-kadang kita nak jumpa ulama tak pernah berbual kan, abang ni kasih kunci. Dia bilang tu sarban tu macam kita pay crown, like our crown, mesti nak respect. Tak sembarang orang boleh ikatkan dia tau, sarban. Itulah kawan Manudin. Kalau datang Singapura, nama dia Haji Anwar, dia akan telefon ni Haji Anwar. Kalau sarban tu ikat, dia tukang ikatkan, pegang kiri kanan. Ini adalah makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dikenal sebagai salah satu tokoh sufi terkemuka dalam sejarah Islam, memiliki makam yang menjadi tujuan ziarah penting di Baghdad. Beliau terkenal karena ajaran-ajarannya yang mendalam tentang tasawuf dan kebijaksanaan spiritual. Makamnya yang terletak di Baghdad, Irak, sering dikunjungi oleh jutaan orang dari seluruh dunia, Masya Allah. Sayyidina Ali radiyallahu anhu. He is an actor, in fact. I like to read about him and follow his examples in his purity and his. He was a very balanced and very wise man. 3 of them, Imam Ghazali, Sheikh Abdul Qadir Jilani, and my teacher, Sheikh Abdul Karim, who was a Mufti Iraq, and I've studied under him. Well, that depends on what is in that city. Mecca, Medina is our favorite. I like to go to spend time in Kuala Lumpur, Singapore, and Melbourne. These countries, it has lots of memories in my mind. The best of you is the best is his moral character. That's explain everything. Al-Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين. To you alone we worship, and from you alone we need help.